Imirwano ibera muri Sudani yakomeje nubwo hari hongerewe igihe cy'agahenge mu gihe icyari cyumweru cya gatatu intambara itangiye. Oni yatanze impuruza ko inzego z'ubutabazi zageze ku rwego zananiwe kugira icyo zikora. Aha muri Sudani kandi General Abdel Fattah Burhan uri ku butegetsi uyu munsi wa mbere yahuye n'ubuyobozi bwa gisirikare i Khartoum. Igisirikare cyashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'aho aba bombi bahuriye ariko ntihamenyekanye. Iki kibazo cy'intambara muri Sudani cyatumye i Cairo mu Misiri haba inama y'igitaraganya yatangiwemo ibitekerezo n'itsinda ry'Abarabu ku cyatanga ibisubizo biganisha ku iherezo ry'iyi ntambara. Ubwato bw'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi bwageze mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite uyu munsi wa mbere butwaye abantu bahungishwa intambara muri Sudani. 105 muri 308 bari baburimo n'Abanyamerika. Turangirize iyi ncamake y'amakuru avugwa muri Afurika mu gihugu cya Kenya. Uyu munsi wa mbere abahanga mu by'ubuvuzi batangiye gupima imirambo y'abantu bagera ku 100 bapfuye birije bibwira cyangwa barabeshwe ko ari byo bizabageza mu ijuru.